oya swe areka mani reka none wishaki ibintu Idris VIP amane wereka swe umviriza banzureke none Idris gatuvuganisha Idris gatoye wewe nguje kuraba ngo kuraba ngo umwana nga bana bane babire mukora nakubwiye ko ndi ukuntu wicaye nyuma ni swe banzureke ukuntu wicaye bisigura ntaraza bisigura ntaraza je nshaka kumenya uwo mwana basi tumubone ngaha basi azanya abantu bakamera ndakese nguyemo gitumo nuko ndahugiyemo gutunze kida cyo kubire egase bashaka kubikata reka hano oui washi Oui. washi twirabire sho ukuntu bigenda bakunze ba Steve mayambi ya grave ndaki reka ari banzure reka tubane tuvugane gato Ibi nivyo wampamagariye. oya n'umukono umubira bangare kamani kwa none basi okay basi namaze kino basi none Idris reka namaze kino maneka gusayisha nene birasi ndekura abantu bisanzwe sister utagote sister Nambushaka ko ari ikintu na kimwe ndakubwira manzo babwire bazimizo kamera. bakunzi ba Steve je nshaka ko tuvugana gusa nta Nta na kimwe turi buvugane mutarazimyizo kamera. tutanavuga ikintu na kimwe na sister bakunzi ba Steve nari ubu namugega Idris kweli STV, every story matters. You better know my people out there. Erem come down Bible Takula believe in champion must conquer of real from zero to hero from nothing to something. Yes, bakunze ba STV. Tabura mukije kuno musuri hejuru muraho meze neza. Yes ni ya vibes nyene twamaze uvyukana buri gihe buri minsi yose tubazana content zigiye zitandukanye zigiye zisa neza. Yes bakunze ba STV. Uno munsi Jemfis umugenzi yambwiye yuko afise gahunda n'umudemo nyine mu quartier wacu ndavuga ati jewe umujemo wanje nta kuntu je nogenda kuraba kumuraba yambwiye ngo afise ngo gahunda n'umugenzi n'umukobwa batari bwabonane rero sasa today bakunze Best TV ndavuga ati cameraman reka twaze kamera tuje kubatungura abo bantu rero bakunze Best TV mugumane nanje ubu nyene bana tugende kubaraba mugabo rero sasa reka ndabe yuko harimo shobora kubereka voice note kugira ngo mwumve yuko ivyo bintu ari vyo meze fresh mani ndi mu quartier wanyu ndake naje kuraba umuntu ndakese ndakubwira wewe ndagupitiye tu mbona ari impande y'wanyu ndi kuri kakabare kitwa kuri Dadina man bakunze Best TV je mu mwanya rero sasa yaninjire ari kuri akabare kitwa kuri Dadina ngahe impande yo muhira ninjire ndamutungura ari kumwe no mukunzi wiwe rero bakunze Best TV reka tujane tugende kumuraba kumane nanje ayo yemeje kuza ndabahasho reka tugende kumuraba bakunze Best TV mwamubonye nuriya wa mutipe kajenje kumuraba tugico tuvugana bakunze Best TV katushobore kugenda tukaraba ndakesi Idris tufao Idris VIP amane wereka swe umviriza banzureke none Idris gatuvuganisha Idris gatoye wewe nguje kuraba ngo umwana nga bana bane babire mukora banzureke ivyo bintu byawe ne banzureke reka tuvugane Idris basi ni wewe mani ndakubwire swe wewe banzureke tuvugane gatoye mani rindira gato wowe umwana deja uje kuraba kwanza ari mwana yuheganya ko andukiye voice note umbwira yuko mani we yareka kama bakunze Best TV bakunze Best TV bashaka kumenya exactement uyu mujama wanyu ari mubi dushaka kubona uwo mwana muri umwana yuhema ufite nega navuze ngo masana agera yaje nakubwiye ko ndi ukuntu wicaye nyuma ni swe banzureke ukuntu wicaye bisigura ntaraza je nshaka kumenya uwo mwana basi tumubone ngaha basi umwana yuhema tumubone uwo mwana kwandikiye ko ndi mukota ngiye kurindiriye mwana ngwishije muri ente wambwiye yuko urindiriye cewe mwana ndi mukinanira iwanyu urindiriye umuntu none se igaje ndashaka none ushaka umubone mubi
uno munsi turamenye umusheri wawe uno munsi baza kumubona abakunzi ba STV azanya abantu bakamera ndakese nguyemo gitumo nuko ndahugiyemo gutanze cyo kubira egase ntibashaka kubikata rega none urimo bikibanza urimo ntashaka kubikata ine kubona umwana yisho kubikata sport kubona umwana abe yareka araza byo murimwe nibi araza indema nje kuramukaye basi none uramuke usigara muka nje kuramukaye uje kuramutsa oye none uje kuramukaye mu kabari muka mu kabari ni hari nakiba nokubona n'amasaha ni ya masaha deja y'abantu baba bari babiri ni wanyu singaho dusohoke none bisigura yuko nurusha kibaza tukora ikiganiro no mwana wawe ndamubone ni numukuru marakundana canke dukundana mu biki murakundana no mwana ushaka ikibazo kumubona cyane kumubona mu present oya ibintu byo ku mafoto gaje shaka muze kuba muri kumwe ushaka ndamugutelefone muze kuba muri kumwe ngaho ndagusiga ndakubranche atarakiba tuyishasha Idris ndakubranche ko mwana reka umwana amaze kumubona abakunze ba STV ndamufone kandi muri banze kebane n'ibintu ngwishije ngo twicare ngaha sha Idris karibu twicare ngaha twicare ngaha wabonye we twicare ngaha ibintu tuyaga jewe man reka none ushaka ikibazo twicare gato yashatu yage sha Idris amakuru y'imisi banze reka tuvugana nese naguhamagaye zo kumpiti nese naje kuraba none mbega ntunywa none wewe wazanye kamera oya kupiti yagusa tu ushaka kungurira urangurira hanyuma mbwa maje nje kuraba nushaka kubona ndamufone ndamufone cyane nshaka kumufona nkeneye apana numubwire ngo ntareke kuza ndazi ko cyumubwira kareka mani gusari tumubonesha abonye we nawe uravyumva rero nta kuntu kumuntu uzimya kamera no muso wanaze bakunzi ba Steve naze kamera zibiri hari bisigura yuko bisigura iki bisigura yuko mwana ntegeza kumubona kado afasi kuze gushasiriza ino ushaka muri no muri site gushasira mani bene usigara mani oya reka guharama ntushaka ikibazo umpetit bana ku ifoto ndamubonye ku ifoto none ushaka kiyima reka guhara bakunze ba Steve ushaka ikihenguye okay mana arafunye arafunye banzureka imbiriza basi yego basi mwitaga banzureka mbanza kubwira banzureka ibyo bintu bya kamera sivyo kwe mbanze nitabe basija ku ruhande tubanze tuganira ibinyereka mbanze nakiyo ari beka twumviriza ibintu agira basi shiro parole basi none ushaka iki allo 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 oui washi ndamubona bakunze ba Steve mugabo nyemerere ko kamera ntazikura bakunze ba Steve cameraman raba hano winyegeza kamera ya kabiri nayo ni raba hano yinyegeza Jempo we ngaha bakunze ba Steve twirabire show ukuntu bigenda bakunze ba Steve mayambi ya grave ndaki cameraman yamenyegetse bakunze ba Steve ibintu ni grave kabisa aje katurindire turabe aho baza kuba bari Zinkundo zuwe umujene arashobora kuva muri nora aje muri studio aje kuturagina ndakisi amayibaze ngo sinakwaza ama kamera nta kuntu kumwe ntakwaza kamera ndaki fisi cuki ndakisi bakunze ba STV jewe ngira ndamugwemo gitumo nuko nza kurindira ngo banze guheza reka yisho nako noreka kubahereza bakunze ba STV je nari hariye kubasho azoshake banyice nijisho bari kureyo ndaki abajama nabo nabo bana babakurahe Steve reka ndamubaza sister gute
reka tuvugane Idris habaza ko wari kuza mu kiraniro waje hamasi nakugendera kweli kamera uriko uramufata mubazi iki manje reka bari banze reka tuvugane gato ibi ni byo wampamagariye oya n'umukono umubira bangare reka mani kwa none basi okay barikanda basi namubaza kino basi none Idris reka ndamubaza kino kimwe mufane kina Idris kandi mani kwa bari mbere mane uriko ha mufane kina nama video mwafashe ntaraje oya spe reka mani reka none wishaki wabonye ibyo uri umwana none wazonye petira bakunzi ba STV reka basi avuge gato yabasi twigire nurushaka umugora mu biki avuge gatonya basi numvirize n'ijwigiwe basi sister utagote sister twigire tugende man reka bakunzi basi reka gusayisha nene birasi ndekura basi bisanzwe none gashaye reka ndamuvugisha reka tane kwa nushaka umuvugishi ndamuvugishe tuvugane ndamubaza ikintu muvana bona bangane none akeneye iki namba ushaka ko hari toro by'ama bazinizo kamera zawe reka guharama ukunze mufane kina ya Idris ya reka Idris reka bireke iyi merazi ushaka kudushwana kwe reka basi none ushaka basi reka basi namuvugisha sister utagote sister namba ushaka ko hari ikintu na kimwe ndakubwira manzo babwire bazinizo kamera bakunzi ba STV je nshaka ko tuvugana gusa nta kintu na kimwe turi buvugane mutarazimya kamera ndira mande kaguhara reka guhara reka tuwe basuti ibyo bifite kubera nuko kana nikeza barakuye none bane babonye reka guhara basi reka ne nashaka tubana bakunzi ba STV oya bakunzi ba STV mane bibintu reka basushaki ushaki kigenza shaka tuganira gato bakunzi ba STV kunze STV no shoje no musi rangoye ndakisira reka basi kumviriza ikintu tumuvugisha gatonya basi no mukunzi wawe akeneye iki mukunzi wawe reka kubaza ibyo rero ushaki mukunzi wawe ni boyfriend ene ko warose boyfriend imana ndagufelicite cyana rose boyfriend wowe warose girlfriend zita kamera ziriko ziraka ya naheze kari ibintu bisanzwe none muca muhindura n'ikibanza anze ko twigire man ngo ndagunda kwereka none reka basi tuvugane gatoya era oya reka tane kandi bakunzi ba STV none era aba Idris basi tuvugane ikintu gitoya oya reka basi none kunzi ba STV ubugesera ndakesira cameraman none Idris hakunze ba STV bino bintu je birananiye ndakesira reka tuvugane Idris gatoya reka swe reka man none tutanavuga ikintu na kimwe na sister reka guhara kunzi ba STV none ubu namugega Idris kweli Ugesera ndakesira ino content irangoye ndaki jama baza ngo biherenga kweli nakuna kumuvyoherera ngaha vrema nukuri bakunzi ba STV kweli je ino show irangoye kabisa pe mama we umujama aze kuyinjira muri salle de reception ndakesira mugabo Idris nagire ngo je navyibagiye umunsi benzo mutongora bakunzi ba STV umunsi nagerageje kujana kamera zibiri kugira mbone ibintu bimeze ariko ntimugire ikibazo iyi content ya Idris na Krista
iyi rero sasa bakunzi ba STV nzoyibihera ko sho nimugire ikibazo mugwe mukurikirana STV niba mungu wanyu abasha kubaha ibintu bigiye bitandukanye biri mu show. STV, every story matters.